the God of Noah, the God of Lot, the God of Enoch, Abraham, Isaac, and Jacob. You are our Father, the Father of our Lord Jesus Christ. You are the God who is everywhere by your Spirit. So we believe that you are here in our hearts and you are here in this place. Father, we need you in this life and in this time to reveal yourself as our Father. More and more, Father God, we want to know you more. We want to know your power. We want to know your grace, your mercy. We want to know your blessing, your covering, because you are our Father. Father God, saturate our whole being by the power of your Spirit through this revelation knowledge. In Jesus' name, amen. Amen. Praise God. Praise God. Hallelujah. Amen. In the kingdom of God, sansanayin tayo latariyay. Nga i-welcome dagiti iyag ni Apo Diyos. Iti kingdom na. Hanmat nga ni Apo Diyos, tagparang. Ulita ka, duwa lang tagparparang ka na tayo eh. Agparparang ito kina Diyos na ni Apo Diyos. Pero, mabalin ba't agparang, ti pagka-demonyo, ti demonyo, ti tao. So nga anya ti parang mo. Sino ti inawat mo? No ni Jesus ti inawat mo, ni Jesus si dapat rumwar. Nga agparang. If you are the house of God, pasaray ko damang lukat di tawa na. Kat agtanaw di kinbalay. Hallelujah! So makita lang agtantanaw ni Jesus. Iti templo na nga na ito'y, balay na nga na ito'y, makita ti tao nga balay da ka ni Apo Diyos. Kasi lang, very simple ti biyag no maawatam. Duwa lang si parparang ti tao to'y lubong. God or devil. Nagtaktakaw, parparang na ni Satanas. Nagmimisuot, baka madiri ay Genesis kata na ay ni Cain nagmimisuot, ako na ni Apo Diyos mayarig ti basol nga demonyo kakayat na ka nga i-control. So hayo kayo masaksatan no ibagbaga na dyan. Apay kami nga agmimisuot ka, takas pangarigan. Ada sakit tinakam mo. Ada kagurguram. Ha? Iso nga, anda turumbar joy. Hallelujah! Nalakalaang tagbiag. Numaawatam. Sino ti inawat ko? Sino ti adatoy? Jesus. Katlo adatoy ni Jesus, aniya ti adakanayak. Joy, because He is joy. Andi apay? No, adakanyak ni Jesus, aniya ti adakanayak. Okay. Salonat. Diyos, talna, patience, endurance. Nagitay ti wagbagam ti sarili. Kat mabalinan nga agbiag ka. Uray kastoy ti panawon. Hallelujah! Kasi lang, kamno sa bali gamin ti among nga daking ka. Nata daking ka.
No worldly, siyempre panay worldly. Hanga makapagbiag di dyan nga victorious. Ni Jesus Christ lang. Tibaligi tayo. So, subyak basit, da dyan inadal tayo Hebrews, chapter 13, dinapalabas, verse 89. Series na rito eh. Adalan tayo ta. Oh, hallelujah. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Verse 9. So do not be attracted by strange new ideas or teachings. Your strength comes from God's grace, not from rules about food, which don't help those who follow them. So, ito naisurok ka na kayo. Tinapalabas, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Kat inted kubat ka na kayo, halangan na Jesus, the same yesterday, even the Father. Malakay 3:6. Very important nga maawatan niyo at Diyos haan nga nagbalbaliw. Amen. Okay? Malakay 3:6. I am the Lord, and I do not change. That is why you descendants of Jacob are not already destroyed. Amen. So naisuro ka na kayo, anya na nagitihaan ng agbalbaliw, nga kinadjus na. Chay, karakter na. Di ugali na. No ugali na nga giver la tatata. Provider provider tata. Healer healer tata. Hanya pa idihan change His power. Manakabalin manakabalin tata. Full of authority sunod ituray ti langit kilaga aming nga creation isola ta ituray nga na tata. Nabay di saan change nga kinadjus ti Diyos. His plan to save people through Jesus Christ. Kanahan na may isagawa niya. Gana nga end of the world. Dadya di kina Diyos ti Diyos. Nga pa yung kailangan mamauman nyo di ay, uray basbasaan nyo. Dagiti aramid na ije Bible, Genesis, in Canada Revelation. Uray makikita yo, di kina Diyos na ijay, nohaan nga maisaksik kaya kayo, nga dadjay nga Diyos, kat saan nga nagbalbaliw. Still, ngayon tuno na kayo pa'y tata, ti makasapol, ijay nga kina Diyos na, nung mamingsan, apalan nyo di tao idi, nga naka-experience, iti kina Diyos ti Diyos, naka-experience His love, and mercy, power, miracle, panang-parangay, panang-isupply. Pero no na kayo tata, kaslahan nga mangyari na dyan, because haan nyo nga talaga nga tinakderan, nga He is the same yesterday and today. Okay, tanyo? Kailangan nga nadjay nga Diyos, ulita ka,
ti bilbiliban tayo God. Han tayo kabay dito yung pangbilib sarili tayo. Ti biliban tayo God. Who is God to you? Shoo, arabasaka. Kailangan nga ulitak manan da kina Diyos ti Diyos manipod jay Genesis kini Adan ing gana ta kaslalang di kalman kini Apo Diyos eta. Awan tinag-change kanya nahaan nga nabayag kini Apo Diyos ti ay. Tamo yun lang ti malimlimitan iti time. Or malimlimitan ka nagijay nga tawin. Ket na tayo nga tao. Ti Diyos pa'y awan problema ti million years nga lumabas because He is still the same. Haan nga maturog, haan nga di aldaw nga aglabas, iti mangibagbaga, iti napalabas ti Diyos. Because, ulitak mo rin, tinakaitudan lang ti aldaw kintawan da tayo, our physical. Ngayon ni Apo Diyos pa'y, uray lumabas ti 100 years, kaslaawan aldaw nga naglabas kanyana. Because ti Diyos, saan nga limited ti aldaw wenno oras. Ti Diyos, the same, iti before nga created na ti earth, amin nga na-create, ingka na tatapanawan. Awan linma kaya na, awan nag-chasan, itimain na. Kasi kumatbang kita yu ti Diyos. Hanga lumaklakay ti Diyos. Numamingsan, ti baga-baga to lang, demonyohan da nga lumaklakay. Dahil nagpa-suicide, kini Judas City, oray more than 2,000 years ago, tinapalabas. Pulos tilin makayana na diyang spirit. Iso pa lang di mabagsusuicide, tinaduma. Pero tayo nga, mapanunot, nga no kasi naging demonyo, nga isuda mo't lang na diyay, manipol din at nagda, kasjay dalatahan na libaklakay. Natanatayon de biktimada. Nudang-dagyan tayo, nagdidati ka na nga emphasize, nagdidado mga leaders, pastors, banag nga mabutbutang nagdidati congregation. Nalipatan na ti Diyos, nga ti Diyos ti tunay nga saan nga linmaklakay. Nga haan nga nag-change. Oh, hallelujah. So ano ka saan mo? Di pa nag-work na iti, sumatlaan, di pa nag-work na tata. Di God tayo. Tapnungay, amoyo, namamingsan, na tayo at tao, i-base tayo, di kina-Diyos ti Diyos, iti sarili tayo. Saan Sabali ti Diyos nga talaga. Sabali ka. Tano nagbaliw ti presyo, nagbaliw mo ti rupam. Ngam ti Diyos, He is still the same. He is rich and very rich. So, amoy nadadal ko na dyan my life. In the time, nga no awan ti kanak, kasla awan anak, oh yes, siyak lang na ito Lord. Kasla awanan, kasla awan ti makan, pero you're still the same. You're very rich. Ado ti food yan ka. Ado ti kwartam. Ado ti dolyar mo. Kitimayat dito nakipagtawid aking ka. In Christ.
Isu nga, ti situation ko lang, Lord, kaslaawan, pero adda. Hindi na nga bakak. Kasla na yung sakit niya. Lumatak ti sakit kaslaawan Diyos. Kitaan nyo ka dito ba? Ngumluha, handa nga natatak, kasla na Diyos da. Pangursi-ngursi na no, pipreach ka. Hey! Kukula naman. Powerful ak! Ngayon tulong ka na makaangas. Oxygen. Sige, mayat ti oxygen. Hana ka again si Jai. Pero, apa ngay? Ano may baga? Jesus is the same yesterday, today, and forever. He is my breath. Isu na ti angas ko. He's His Spirit. Ganito di Genesis chapter 2, verse 7, isu na isubli kanyak, idin may ni Jesus, and He is the same. Isu na ti mangipaangas kanyak. The Spirit of God is greater than oxygen. No, ano yung apply di jay? Kita kan ti ubaem nga talaga oxygen na nariyan. Maunat ka nga talaga. But I encourage you to grow iti knowledge kini Lord. Sino tinang ipaangas ijay pitak kaniyay? Breath of God. Because the breath of God ada oxygen. Kompleto ti life. Jaya saan nga nagbalbaliw. You're still the same. Yesterday and today and forever. You are my breath. You are my breath, Holy Ghost. You are my breath, Father, Jesus. Because the Holy Ghost, tinangited ti life, ti aming nga na life na. Hallelujah! Amen. Shoo! Praise the Lord. Nung may bagbaga na ito, hanggang po nag-oxygen kayo, masaktan kayo, hana kasi di ka sa limang receive. Ay kasta, kunam. Aguray tan next month taday tati apply ko. Kastay. Ano nga apay? Kompromit nagtartarayak. Kasi ang ano dyan, no may baga nga kasi. Tinaduma ay apo. Masaktan na. Awan da dyan, pastor. Mayat mo tati oxygen, apay, nuhana ka na oxygen, na-ustil ako na. I know. Pero you know, adati mas greater than that. Nag-oxygen mo ti kadwang, ngam naunat. Nuhaan nga ni Lord, maunat kalata, uray ada oxygen mo. Pasalamat ka, tabinyag na ka ti Diyos. Pero, adati mas higher than natural. Spiritual is higher than natural. Di bagbagak nito, ipangko na kayo ti supernatural. So nga iso, kanya kaso dimid-meditate ko. Kasi, nadahamag ko. Tingdanggak lagi ti, natarang-katarang kaso, anak ka na kumakaangas. Hindi padpadasan lak mo ti enemy nga pa iso, uray jahi. Pero ti meditation ko,
Oh, you are my breath. Your spirit. Breath of God. Sikati may paangas ka kami. Anya kumanagiti pulimas ken ka. Adjay tupay nanatay nga pitak. Nga dejay nga wanang angas na. Nga naabutan lang. Dejay agong na. Di pinasok mo nag-angas. Kasi gawin the meditation niyo. Now is the time. Nga mapantay ito kastoy nga level. Mal-alarman to the whole world. Kailangan mamamuda nga, there is God. Ngahaan nga nagbalbaliw. He is life before and He is life today. Sino ay gawin ni Diyos nga nagbalbaliw? He is life. And He is life today. So kanayin nyo kami nga ibaga, hanga nagbalbaliw ti Diyos. He will never leave me nor forsake me. He is life before, and He is life today. He is my life, and He is life. Always meditate. Hallelujah. Kita nyo so short the oxygen. Pero haan ngayon plano ti Diyos. Nga bayadam ti ang angesem. In plano ti Diyos nga libre ti angesem. By His power. Malagip ko manan dyan lakay. Anay hospital. Idinaya hospital dyan lakay nga na dyan. Nabasak ti Facebook. Lakayan matkitli. Manutawanan mga 90 years old or 100. Idinaya hospital. At in-oxygen da. In-oxygen da one day, tibayada na 1 million. Rimbak nang da ito yung alakay. Kat iti 1 million iti bill na iti hospital. Nagsangit. Iti nagsangit, ay aywan di doktor. Kung nakano di doktor, hanggang nagsangit, ita bill mo nga 1 million. Magpasalamat ka kitita na biyag ka. Kung ang kanon di alakay. Hana ka agsangit nga po dito'y 1 million nga bill ko. Because kayak na itang bayadan. Ano ti kwartak? Ti pagsangsangitak. Hanak man lang nga nagpasalamat iti Diyos. Iti 100 years. Tibiyag ko nga libre. Jay oxygen. Ngayon ang angas ko. Tatawan day. Laeng nga inusar ko ti oxygen. 1 million. Ay apo ni Apo Diyos. Nga nang papaangas kanyak. Ti umabot nga 100 years. Ti pagsangsangitak. Ahang ko nga nabigbig. Ikina Diyos na. Nga libre, siya inang angas ko, nga oxygen, for how many years? Nagsangit mo lang jay, doktor. Nainayon nga nagsangit. Nag-aaso mo jay, agpasalamat ka. Iti Diyos. Tatalaga nga ti design ni Lord kada tayo. Hanta yung nga ubaan. Ken katangan tibiyag because life is free. So nga resiben yung nga libre. When angem, ano kamintiwan ti doubt. Ngam no ma-receive you, when matagpaiso. Holy Spirit is life. Sige, ulitin tayo kadibasit. The Psalm 104 verse 30. So nga din na-atakak because ada ako ni the 3 months spiritual battle. Kanatata. Yung sinangyari kanyak, jay boil nga rajay. Nasuro ka 1 month. Ngayon suffer ko di.
Itata, rinaikat ti pain na, napay sugat na, sinmublat ti uyak. More than 1 month, amoy no kasay, na ganun ti baganti sinjay. Amen. After, jay uyak manan, nilumtag di sakak, kilo ti tiyan ko, kaslamayon din makkel. So, 3 months akon, nga makilablablaban. So, nga naada-ada ko na gito'y, nga kailangan nga amum, nga He is the same, yesterday, today, and forever. So, no kasla mapanakon, tiriknak, you are still the same. You are life within me. Oh Lord, you are still life. You are life. Kung kayo dyan. Amen? Ngam no, awan nilablaban mo. So, kitaan niyo ang daklata. I'm still alive. Katika kararag ko, malukatan kayo kuma na Jesus the Good Shepherd Church. Tikin na Diyos ti Diyos. Kasla awanon pag-asa ke. Kita nyo kanina ginigadwa nga mangbubuya ka na. Nakapsot unay na pastor. Nagpipiksapay ni Jupri. Nga mapangain muna dyan may isa. Kasi ay tibagbagada. Tiko nami umun-una ni pastor. But still pa lang. I'm still alive. Why? The life is God. Awan makapatay, iti tao, hingga nahanggang ikaten ni Lord their life. No believer ka. No ag-trust ka kanya na. Taduwa lang timang patpatay. No ikaten ti Diyos their life kin ka, matay ka. Can the devil nga pumatpatay, urehan nga tsimpo. Diba da di Bible? Nga da duwa nga bilit tulang. Nuhaan nga alaw ti Diyos nga ada matay jay, awan matay. Uray adu ti agsilo, uray adu ti agpaltog ti bilit. Nuhaan nga alaw ni Apo Diyos, hanga matay. Because He is life. Nalipatan niya dyan, kuna na kinidyan, takuna ni Jesus. Peter, tatatalakay kan, ipandakan ti Diyos, ide saan mo kuma nga kayat nga papanan. Katusto magmagna dyan, beloved nga apostle. Katkuna ni Peter, ay kasati mangyari kanyak, dadyan nga imot. Dadyan nga kadwak nga dayta. Awan bibiyang mo. No kunak agbiag dayta nga disciple, hingga na agsubliak, awan bibiyang mo. Tigat na asawan kaya ni Jesus, nga biyagan ni John, hingga na ti second coming. Pero hanangin bagang han nga matmatay diya, ha? So nga inwaras, ti sa tao, nga han nga matay ni John. Nga mawanin baga ni Jesus nga kasjay. No kayat ko. Nga biyagan isuna, nga nagsubliak, anya kumaking ka. Awan biyang mo jayon, siya kin decision ni jay. So nga na jay nga Diyos, kas jay isuna, He is life. So nga, receiver niyo isuna, He is the same yesterday, today. He is life yesterday, He is life today. Free. So nga receive nyo nga liberty life. Woo! Hanggang nga no damar kirlakat, matay ako. Wala siya ka na minanungin para ni Satanas na ita.
Pero you are life. You are life to me. You are life to me. Tanuan niya ti patyum iti Diyos. Isu, ti i-work out na. Amo tayo mat lagi ta. Kumapay kumukumpomi gamin bilbiliban tayo. Nagpanateng ka no jay, kuay jay natay. Kat si kamat agpanpanateng ka kat, hala, di pa'y. Pipiar pala Sister Faustina ta. May sana di pugukot ni nakasurvive. Ibig nga, natumbay day CR. Well, natumbay day CR na. Hindi ko akano ko, tagkut-kuti day tangan di saka na. So, pinauitan na natin. Ay, pauitan piman. Baka, kwarita. Kung nakiniwisis, ni adatoy. Kitahan nyo kani, no i-fight mo de basit nga amom, usaran ni Lord de basit nga dumakal. So, aditi kaskas tami. Woo! Sige, verse 30. It is Psalm 104. When you give them your breath, Spirit, tinaduma. Amen. In the King James, thou sendest forth thy Spirit, they are created. Yung kita nyo dyan, NLT, when you give them your breath, your Spirit, life is created. Ano yung create the Spirit? Life. Life of God. Isu nga din baon na di Spirit ka na kayo, tinpuyot na di Spirit na ka na kayo, ninaborn again kayo, kat sinumbrot di Spirit na ka na kayo, life is created. Ano ti-create na ka na kayo? Life. Kitaan nyo ti-create on the Spirit, life. Sumurahan ka makang anges, no daking ka na Spirit, I have the breath of God. Ti-create na kanyak life. Ano kita sa dumakadwa? Kunada, da kami tata, nga fully vaccinated. Handa kami kabutang. Nagijay, congregation lumapan kami, tana fully vaccinated kami. So nga kaya tatagdengag. Kada kami nga papastor, nga fully vaccinated. So maya tiyang nga, di vaccine di po promote na. Hanga ni Jesus. Hanga ni Jesus nang ibaw niya, di vaccine. Titunay nga dapat kang kamabutang, di napno ti Holy Ghost, napno ti life. Apa nga dyan na vaccine, ti nga mga kabut, mayat kampanti ka ta na vaccine, di preach. Kat matmatay lang ako dyan na vaccine, ngay sudat na virus. Ti kampanti ka, no ti sinmangpet, full of the Holy Ghost, full of life. Ay apolo ko kulakpuan na tayo tilubong. Kambas, ay fully vaccinated ka pa so? Tagtugawak urawan face mask ko. Karejay, ti baon ti Diyos, full of the Holy Ghost. Fully vaccinated by the blood of Jesus. By the life of Christ. Life of Christ. Hallelujah. Kailangan kita nyo diay. God is the same yesterday. He is life before and He is life today. So if you have that God,
you have that Spirit, the Creator of life. Dahil kaya't kung may saksak ka kayo. So ano kumapkapoy kayo, hanpay nga kinmapoy ti Diyos. He is the same. So ano, kumapkapoy ka, gapo ka rin maramdamag mo, numarikirik na, oh Lord, kumapkapoy ang kaslak matalimu daw. Ako nga muti panunutak. Ngam nangig kumat, kinakita ka talaga. You are the same. Yesterday, today, and forever. Kaslak na kapsut. Ngam sikap ay latangada kanyak. You are still the same. You are the strongest one. Sikadya kapigsan, strongest one. So nakakapsutak, ngam you are the strongest one. Jesus, the strongest one. Holy Ghost, the strongest one. Amen. Kaslak batay, ngam you are life. You are strength. Kaslawan kanak, but you are rich. Uray malunga pandemic ko kum latati lubong. You're very rich, God. Si kalatate na kanyak. Ngumihin na ti amin nga maghatang. Libre pa lataking ka amin. Kasday ni kasan ti mamati. Ti Diyos ti pinatin. Pwede ko na nga He is the same yesterday, today, and forever. So ang kayo mabutbutang, fear not, kung ako na ng ultiman, fear not, for I am with you. I will never leave you nor forsake you. So fear not. Saan nga ibagbaga? Nga fear not. Sige, magna kami may sam. Hanayin baga di ay. Fear not. Di kagbutang tadak. Ano yaman lang ibagaan ni Apo Diyos, fear not. Kat baybayan ka. Ibagaan na nga fear not. Tasaan ka nga baybayan. Hagsubli tayo Hebrews chapter 13 verse 5. Shoo! Hallelujah. Woo! Anyon tumat nga meditate nyo. Ura dya kanta lang ko mga wadas na si Apo Diyos. Ura ko tunog sakit kan tumat kaslawan Diyos. Dito na pamati makaisalakan, makaramit ni miracle, dyan nakabasi, dyan panakaamom, dyan Apo Diyos mo. Okay, verse 5. Don't love money. Be satisfied with what you have. For God has said, oh, you see? Amen. Apa yung baga na? Saan mo nga yatan di kwarta? Ha? Apay? Because ada Diyos nga nang ibaga, iso nga uwehan mo nga yatan di kwarta. You need money. Amo tayo na sa? Pero ti Diyos nang ibaga, I will never fail you. I will never abandon you. Sumahan ka. Nga gagom ti perak. Because kaya nga i-provide. Shhh. Verse 6. Kung nanay jay, so we can say with confidence, the Lord is my helper. So I will have no fear. Saan nakagbutang? Aniya. Iday kayan di tao nga ramidan. Kanyak. Anya kumati kaya na nga ramidan. Ket ti Diyos ti helper mo. Ti Diyos ti kadwa. He is life. He is your covering. He is your blessing. He is your provider. Di ba din na palabas sinsuro ka na kayo, Christ is the end of the law in your life?
No, iso na the end of the law, so naman lang the end of curse. Because the curse aday jay law. So Christ is the end of the curse in your life. Tina-receive you ni Jesus, nag-end jay curse, nag-start the blessing. Because ni Jesus, the new beginning, iti so amin nga mayat para king ka. Tina-receive mo ni Jesus, nag-end the death, nag-start the life. Numinilitit yun na dyan, awatan nyo din bagak. Christ is the end of the devil in your life. Because na-receive mo ni Jesus, nag-start ni Jesus, nga nagbalin nga King of Kings and Lord of Lords in your life. Wala nga maadamot pa lang, pero aramida na. Nag-end nga rin kumadiyay, so nga i-end mo by faith. Christ is the end of the devil in your life. Christ is the end of worldliness in your life. Because in-out mo ni Jesus, your citizenship is in heaven. Nag-start to heaven. So Christ is the end of curse. Because na-receive mo ni Jesus, nag-start the blessing, grace. So hanay nyo, nag-end. Nag-end. Christ is the end of the law. Christ is the end of death. Christ is the end of poverty. Christ is the end of the devil. Christ is the end of hell in my life. Christ is the end of poverty. Christ is the end. Amen. Because He is the beginning. Amen. So be not afraid. Christ is the end of COVID. Because He is the beginning of your health. Amen! So, baga-baga krihay, na iti tunay nga biliban nyo. Kanayo yung isaw-sawang. You are the same in my life. You are the same. Bueno, you are the same. You are life. You are life. Yes! Amo yo, kastoy. Iyan ko dito yung istorya. Adapted two kinds of angels of death in the Bible. Amo yo, the angel of death, adati positive. The angel of death. That is the angel of God. Ngano, adati talagan nga matay, ibaon ti Diyos yung kasundon niya yan. Kakalawitan nanda. Inding ti biyagnan. So nga, angel ti mapan. Isu ti napan iti kadalasaru kanya baknang. Amen? Hangan ni Satan tinapan kini Lazaro. Angel of God. Isu ano kita nyo da Exodus. Nga ada jay angel of death nga mapan mang patay yan nakti Egyptian nga inauna angel of death ti awag. Dadya ti angel of death nga dati talagan nga nakabasol kin patay isu ti mapan. Ket adamo ti kakadwaday day nga mang comfort. Alaan min sige comfortan niyo ta, sakbay nga kalawitek. Parang ganon. So nga ipiprepare na jay family. So nga no nangyari, dadjay no ni Lord tinang ala, mas daw ka ti strength yan na bati. Hallelujah. Tada angel nga nang comfort. Kami jay, daduma, ada jay, spirit of death. That is the devil. Nawatan niyo?
Iso ano angel of God, tinaibaunan, kay dakan sunduan, chimpumon. So, kita nyo ni yung gitso sinunduda, nagparang iti funeral na. Ni TV Joshua sinunduda. Nakita na dagiti angel. Han nga demonyo dagiti, angel of God. Ngapan mangalan kadakwada. Amen. Pipiya dagiti, ni Brother Beryong, isuto ko na. Dinandani matay, nakita na niya naka-white. Nganapan ng sundukan niya na. Kat apo tiragsak na. Ngamno, spirit of death. The devil na dyan, kaskasauton tayo. Spirit of death! Live! Tayo sudah mati agkarkarayam na gidya. Sudah tikadwan ni COVID. Spirit of death. But, amuyamat ka di, adamat ti spirit, wano angel of health. Healing angels of God. Iso ano dapat masaksakit, ag-work mo tayo healing angels of God. So ano ipipreach si pastor na gito'y, tikadwa tayo nga manghihil ti masakit, ministering angels of God health. Ado ti do doktor namat nga angel. Ado mo ti angel ni Satanas nga mamagsaksakit. Laban na ita. Sino ti kahit mga agandar? Ag-work. Angel of health? No, angel of health. You're my health. You're my health. Kung ka ni Apo Diyos, tapno, alayan da na kanya pag-agas na. No, minsan ada injection da. No, minsan ada ipakanda. No, minsan ilihan sa ka. Nagaduti ka sa ni angel nga manghil. Nung kailangan, kay bagayo, you're my health. Jesus. Jesus. Your life. Health to me. Tapno lagay the angel, agasan na ka. Ag-work na. Ngamno, awan, isa ka na yun. Ichay likod di ka. Ichay ipun. Tay utang, ni day tuis ko. Awan sa balinsa tag-work. So, kista yan, ni Brother Lando, kista inunaanan ni Brother Jupri. Testimony ni Brother Lando, ada tinang bakal kanya na iti may isang arabi, at saan nga makaangis. Imbaglakit din ta, ado tinangag na nga word of God. Inlaban na dehay, ket, naabak, sa spirit of death. Han nga angel of death dehay. Tati angel na Apo Diyos, nasing puti ay sundoon na ka na talaga nga chimpumon kunaday jay. Ngam na jay mang patay kini Pastor Lando kat sabali. So agrigat bekulunda. Ana no angel of God umaikan. Kunada lang hangada. Kunana jay. Una na mabaliktad na siya. Black di matam. Matanga kasi di kasi ni angel of God. So na tayo, timang mangyari ka na tayo. So we need to know God. He is life. He is our breath. Tap nag-work like the holy angels, ministering angels of health to heal our people, or God's people in this ministry. So we need to believe and God. Allow your angels to work. So ang anahan may bagbagan ito ministry. Thank you, Lord, your help in this ministry. Let your holy angels touch your people. Hallelujah. Thank you, Jesus. Sige, baga tayo man. Thank you, Jesus. You are the same. Yesterday, today, and forever. You are healer. Yesterday, you are healer today. You are my health. You are my life.
bread of life, my long life, my covering. You are the end of the law. You are the end of curse. You are the end of COVID. You are the end of Satan and my life. The end of hell. The end of sickness and diseases. Because you are health. You are King of Kings. And my body. And my soul. Jesus. You are the beginning of life. Beginning of health. Perfecter of life. Perfecter of health. And my body. Thank you, Jesus. I will live. I will not die. Because you are my life. You will never leave me, nor forsake me. I receive you in my life. Hallelujah. Thank you, Jesus. Amen. Hallelujah. Let's pray. Father, in the mighty name of Jesus, thank you for revealing this truth about you. Continue to show your glory in our spirit, in our soul, in our bodies. I commit this congregation unto you. You are their life. I believe you are life and their spirit. You are life and their bodies. So maintain, Father God, this revelation, and we need more revelation. I-maintain mo ken nayunampay tapno di kasta agbalin kami nga victorious magna kami kasken ka. In Jesus' name, amen. Palakpak ken ni Jesus. Okay, nakasya taramida niyo, and I believe nga i-confirm ni Lord.